Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Kaseng san perthai bathamai kabala tep kum ka People's Democratic Front PDF mentang singi kala pediang burom ya ka jingwan snok tilang jong ki dekhot ka United Democratic Party Milliam Constituency ha ka jingi alam khmat uba Hamlet Darling ubala jilong nongkit kam ka party UDP ha kisnam ki bala dep ha ka ni jingi lang lawan penyeso de kispangut ki nongkit kam ka UDP ha ka bala pediang burom do president ka PDF uba Ivan Lumlang Marbanyang usamla auspicious lingdo ubra general secretary ha ka bala idalang ki MDC ka PDF pakentop yo Seban basaya moy uba HS sila lembat kiwe-kiwe. Ke jingang lo jonga. Ke museum jonga ke tharang. Banile ye UDP nado pelarong nado snem arja taka. Ngampai berkat. Bagaimana ye UDP. Ngam jumpa berkat nungguan mile ye UDP. Mereka mau ba ke plan jong brio bajong beli dia. Mo Atrai pihak kita. Beliau pun banyak ini nanti. Beliau ini ya ini nanti. Nak ada waktu itu kami. Apa ngaji? Yang nanti berniat. Kadang yang kita buat kekuatan di jong beli nombor tahu berniat kan dari ganti waktu mai ringkat buat PDF. Beliau niat nanti kaman. Beliau pun tahu ya nanti banpoi syakato. Dekadau lagi jonga ngakot lang pi borok ko nang bersa. Ya gini ya ilang hadir di jong PDF ban triston. Ban video ya ka jingjok de borong ya ka PDF nang ni na po beli. Ngam po ban sniu ya ka UDP, ngam po ban sniu ya ka HSUP. Ngam ta ni kumta. Mereka jeng lo jaglong ban trai ka kam. Kamu belum berfungsi. Kipai ba apa melia, kipai ba apa ke beribu trek, kau ban mi ke dalam menteri, ban peniem, ya konsumsi mereka cai melia. Kimai bukan yang tak ke parti kalau kundo. Kecing itu kalau badan kaman seken, ya kinong dalam bersenrang, kinong dalam kibat tibre, kibat dalam yang digeribi kejomi. Kata kali kau pai ba apa? Nagarau ketika kampung berjumpa jopi bagian trisno ban pentikna bakni gesin pemata gini ban pedorlong ban seno ikira ilam nangi napo Milliam Constituency ko kiprana ilam jong constituency mukwa bali tu pi hagri opo mat ko bal kran mene ko bal lampat mene kipai bak jumi apo Milliam kiran napreng kejeng lenga, kejeng kusa, bat kejeng lengo. Ha kejeng sisa, radai ke kamram. Jom dia berkemat jengi, KMA, KMDC Banten Syai. Ya kita kejeng lut kejeng wa, kebahi keren serum seneng. Ngaya dalam muba, dalam sutun ter seneng. Kibun kilengah yong, ya kita kemuda si kemuda. Dan bawang kita terkam, dan bawang bampat terkam. Pada kalian juga dalam persang balik semangat senang Banten Syai ya kecil terkam jong muda hane Pak Milliam. Henry gayat menganak kemat kiwan kui pedni jong wadengit ya baham kucutok wong ba muda tempat terkam. Dan ini coba kami di baham Pak Milliam. Long pedengit baham temlong baham kucutok baik kemuda tempat terkam Pak Milliam. Dia ladang keren deketrien lagi situ pi kelab nong kadai kemuda kampat tergam Henry itu pi kemuda apa kondisi jungi apa perslo jadi lausan lemba hadu antai ku romer kemuda la tergam ya pia bukan thok la thoro jing tho la panru dak RTI naka office basau ibaroni ku chairman jong kemuda la thua la jing thua ban syai patba ban syai pun balang maknu mata umsai na keren kran ini mata ki doi lam na khot di meeting mata ki doi lam na ki stong per kedai kamran pi balik usaj stong bat syai o kemudahan terkam nadut dalam apa hadu rubiah ngala thua kum ni ngom hatu kalau sutun
bat upar selong la terkamo di muda hari upar selong bala sutun kejumpa bala jumpa nang tain po office jong bar ni yong hoot kemuda la terkam yeso iko bothop kini tinggal seluruh keadaan balik dan persyaratan di om lara kata kemudah terkam kumno ngidang di siang kumno ngidang di masih laka kumno ngidang di masih belum ba menta tadang yari kan menta tadang yari kadang la thor sepuj thok ngom kumni ngong lara mga ngasna semasi dan kam ne manyo yang jimbit la kemudah wah kemudah ko kumni hoi lara Krishna ya kasemasi tiap pan jipit ya nak muda komu presiden ngadang ke jingduna bobon ndrei habang ayu iki kot kubor ngakwa banong ipi tang ne gawe ka pdf kam don por ban pek kayen gibreo kam don por par sesyar ya kiwe pa kam don por ban yang nyujor ya ke jingbon ya ke jingndiap bat ka pdf adu mentala kam padia kayop ban bodo ka parti dak masyai nak ke kodebi nyin yang marwe bat hadien ke election ni nomlahi manong yesok bat we pa ndre ni haban ya marwe syau pa pa ngamu presiden no epi pa ngamdon eyel banong ka yin ke duna ngaban pendak ke ni don kam ngamdon por maneter menipidi sikot buat ko kino mulih konstitusi ngajan ni kamu presiden banong ngamdon por kan pendi ikot buat banyak tukar yang dibreo banyak tanya ngajan ni matupi tak apa buron pada apa supaya ke presiden no ngamdon por kajen haban kene pesan kita nomor ke parti pertama kajen pertama kinong kikam di pertama pat kinong ele ro la kinong di bareng ro lagi wana ke parti ni haban ya dinan nak jo ke pertama ngamdon por wak min nanti baka pidia kan peni yang ikut kubuat man bakher pidia ngong ngamdon por kifon parlok ki jama ngong ngamdon po kayeng hapan pe hapan pendiang ni ki don kam joka gumno ni sakba namar ni long kibreu ki beduna gomba ki kinyalang hangni mata sigro raya kada jingduai daga baburam ni bahar ngasngau hapan buram kapakong sang kalongi kejadi dia ni nyoko ya jingduai ban ni IP ro ya kinyalang au bahajra bat kombo bila wali ni kinyalang mentaro bau play pun dia play mai ko bangin scam di menu perkar ban warak yang dikelah kelah hak jatuh dia kadai tangka jiwa ndang election nyin se ke perlok hak ta por ke just PDP kadang klaim lang lang dan kur hong sing ndre bagi terang pak no nyin wong ba ada lengan salong chief minister oh ga just PDP sejak bun ndai mars nuan ka election hanung krem ka by election ka just PDP ka poi balai iwan bani kong ngi na kalian ka UDP hande hanta ibnyak ju fiki hamut semadan dak ini lu betik syu bat hi men bare su badon tete perlok no badon ro sutu badon presiden juga UDP ke shifting lagi sini ki armut kirang ba ki shifting lagi ba ada no shifting lagi bukan krem dan cekasu ni yon bri hajar na kinyo using dua tangsa hajar tam dan dan cekasu benele hapo non krem konstitusi di tang daga boy nang tau doktor domru dan cekasu benele na shela lana utu ba ka ejes PDP kemun peniang onye persyani dan kada kini prabu hiyo ki esau bikin bro Dr. Don ban ada ki esau bikin mlongsu PDP yak ngaro ya tingaru no peniang siu kandidat dengan ko ejes PDP pinang ti ba selaro set no sako tong ide ka pripula layan tang na kabanta ka jing to shimet ratin khong yang UDP na belim ratin khong yang UDP na nong krem ratin khong yang UDP na po marikren ka jing bando jong Dr. Don yang UDP kalau ka bampat jija menu kami baka syara konsumsi kalau he kalau ka nong krem konsumsi kami baka syara konsumsi kan tukulari ka belim konsumsi kami baka syara konsumsi kan tukulari ka mau kene konsumsi dengan ni long marikren ka Dr. Don tan madin lagi na po syara konsumsi kamat yak ka belim kamat yak ka mau kene kamat yak ka nong krem bat cuai konsumsi hadu kata kini gibri golong in khong shang mat kalau tan shimet tan na ka tan tayo ni ndala le patmala shai kin sakala landang de peng dan syu mlong syu ben rep UDP hapo melin mlong syu
sedang syukur tu, lah pun menurut tolong, nanong keren gumju, lemoran kena gumju, sekiwi-kiwi di Jakarta kita kendang di gumtang, mereka tahu kini kerana anggota kita tang ya lebih, presiden dari SDP, pada presiden dari UDP, masih mengapa Hamlet, pada Highlander, dia apa dia, Mino naka UDP, deba, nagar dan kikiong, ya deh, hi apa bukan ke parti, nggak ahai kini jingkat turu ya ke PDF, bahkan kembali ke UDP, pada SDP, habala penskam ya ke parti mentah ini, siang kau itu election, kita lok, hapen yang si PDF beli, kanum deba lok mentah, kerkom ya tiap lok, kanum deba nuan ke election. Nomor ai, nomor pipiang ni, apa pilawan si PDF, la jangan rem hikwa mensa PDF, dene. Hikwa mensa anda, tu nomor terjawab. Tapi dia tu, kadang shimi ni ke jinghikai, ya kadang ke jingbakla ke Belanda, jom ni ke Arbut, jom ke just PDP, but jom UDP, ya ke jingbakla jom ki, pakin ai kadang ke People Alliance, kaba penyam pai ba. Rapkan jom tin, ram serai Dr. Don Wan Hamelim, belum dipikir pai ba jom Hamelim, UDP belum in there kontak. Rapkan jom tin, surai nanti, la kuma mapi, kita ke dingkli sunyo pen. Kau ni, dia tepek show sing ni. Kita nak kerana sikit dulu, dekat daw borang lain kumpul ke konsensi, hari kisi jentia dia long marunkat. Kesiala kamla ya kenongkram kamla ya kesiala kamla ya kamlim, ini ke bawah kini dia long marunkat. Ini ya rahi kei bani bende. Mereka boleh ini iski lapan ya kita. Presiden ini tanggal mentah ke Cipentoy Smith.